dalam waktu dekat ria teronangko alamar hedel di rumah. Mengkok sih iya baik kak. Engkok siap odik sosa ataupun senang asalkan bi hede. Corak tangan anak loh. Mereka bareng di Agus. Loh neng terus lah. Kak, mau sampai kenapa weh? Wes selok papelek ya terkena mana bingko. Malah kak, takut ketahuan orang tua. Yelah mon deh ya. Tapi lebih bingko ya terkena mana nih. Sampai ya ada yang roman itu. Enggak tegur bi bapak. Larang ada hubungan poles sama kak. Lah, arah pelek. Iya kak. Corak saya kok ngocak ke hederua kak. Bahwa orang tua lah setuju. Nyesek rasanya ngelasaki orang saya selama ini sayang dek pangkuan orang lain. Le, engkau neser deh dulu. Kami dina. Beda kok ngetor kok beda mah. Ya minta itu koper bos. Numpah cek ramin lah. Engkau di tempat sosama. Sabar lu sosana. Tolong ikut ngutek manuk deh. Padi dikit berhemat. Apa ya Gus? Ini pasti ngaran yang sabar ya. Tahu. Cek susah nang kok mak. Susah bi apa? Mari tuh lah cerita. Bisa. Oh kok mau keluar. Lepas tak ngerokok kok mak. Duh. Coba ada rokok nyaman bukan. Mari tuh lah cerita. Susah bi apa ya? Dair. Apa ya demet hela nangis lek? Enggak tegur bi bapak. Larang ada hubungan poles sama kak. Lah, arah apa lek? Iya kak. Corak saya kok ngocak ke hederua kak. Bahwa orang tua lah setuju. Lah kok kan di niat bagus lek. Terlamar hede. Wes kak, percuma. Tak usah pelanjut niat bagus saya aja. Terus pada rumah lek. Saya stona kak, engkau londa apa ya sabi hede. Apa? Launan mat, sesaring kok benih hede. Semua dah Gus, kan terbawa suasana kok. Terus pada rumah, di solusinya hede. Tas, kok gini mikir ya. Nak, Rofa. Para apa nak? Kalau seneng deh Agus bu. Iya, ibu ngerti. Kayak masalah nak. Bapak hede lo seneng deh Agus. Masa aku senengin aku ya terus sarang apa bu? Salah gimana bi kulo milih jodoh kulo tibi bu. Lo salah nak. Terus gak gimana bu?
Udah mana Bang Cita? Amin ngarep rokok janji. Kok adik rencana keben mapolongan ang Bang roh pitangana. Dem nyaman depan. Ya, umumkan dekat sepakat, mangkat aja sih. May pada sepakat ayo, tangkel lebih nyaman dah. Malah pekrem salpa ka ada. Udah tangkel aja. Nah, atur bila ada siap ya, kau baca aja. Terus pabila di nyaman depan. Iya. Udah mah mek telur lagi kan. Telur lagi. Oh iya nyamannya. Apa kak? Mek beda ocak akil tangkel bareng. Tahu apa itu le? Cak ngocak tahu apa kak? Engkau sing ngandung Rofa. Terus pas dari mak itu le. Ya ayo apa? Beri kebebasan Rofa aja ya. Kalau bisa mele pendapat Bibi. Apa? Abri restu ke hubungan Rofa bi Agus. Tak bisa. Pon masalah Ria, ada bertabaran boleh. Obat. Nak mas. Oh, ingki Bu. Beda obat kayak tabuk ya. Make obat sakit hati badai, Bu. Enggak nak bernebai. Tajuk mas. Kamu obat teman. Sebelum aku sekolah itu, aslinya gula kan jana Agus, gula kan nyamar jual obat. Kan beda hal seturanya akhirnya ada sambian. Apa mas? Dan iki Bu, gula nikah aja kenal seorang Rofa masuk Agus. Kedua nikah pada senang, pernah kencang apa Allah. Ya mau engkau mas, estona bener kayak lo merestui. Tapi sekapin na keputusan ni Romadin na apa cang bapang Rofa? Ki sambian tahu leda nikah Ibu, sambian kau tua bela Rofa. Nih sudah bisa. Siapa aja? Anu Pak, rengsen obat. Beda obat mau tak lolok ya? Engkau pada ngarengi ya Pak? Pak, lah. Cak beli boleh? Le, apa lo bisa ketemu sih terakhir dekat Le? Engkau lo tahu kak bisa panja. Oh iya, ngerti kok monde iya Le.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu apa hidup di interkana? Terus apa yang kibi alama rofa kan itu? Apa yang kini? Terus apa yang kibi alama rofa kan itu? Tak salah ngeding kok ya? Punten kan itu? Keding lagi, Cong. Sampai bila boy, kok tak kira beri restu hubungan hidup di tangan, ini lagi. Pak, tapi Pak, Mbak, mere bapak, apa anak-anak itu ya? kula melek sampean Pak, tapi etine kula. Ada kante sarang aku saya terakhir kalinya Pak. Janji ya, cuman terakhir kali ya. Thank you Pak. Yo wes, angkat. Anu apa boleh Kak? Benih anu apa le? Tapi heda pelok nih sedang kolek. Apa kunana saling neser? Monreng tua lo restui Kak. Heda cak bahas masalah neser boleh Kak. Tak mungkin engkau bi hederia sejauh ria. Mon lo pada saling neser Kak. Tapi di budina kita kotu ngala demi ridona ben kesenangan nareng tua-dua Kak. Iya kok tahu maksud heda le. Tapi apa ada cara lain poles bisa ngubah keputusan dari sepun heda le? Mencara lain beda, tak mungkin engkau mau so heder ya abeles tangis Kak. Engkau mau so heder lah karena pada seneng. Tapi apa salah mon maka ada kesenangan orang tua Kak. Seporang lah Kak. Bener engkau tak seneng dek heder. Bener engkau tak tero ajuang akin hubungan kita. Tapi tak mungkin orang tua merik keputusan saya coba ke bayi anak. Tolong pengerti akin Kak. Sabar nak ya. Bapak mungkin menurut Bang keras, tapi aja angkui kebaikan Bang tibi nak. Makan apa boleh? Makan tambuk soalnya. Mat, engkau nitip Agus ya, jaga bi heda. Belain kia Agus dia, malah nyari orang lain. Tak usah ngingain engkau boleh, sebab engkau anyar mare elamar bitang bekal Mat. Oke, Fa. Mantap lancar hubungnya Hida sampai hari pernikahan. Wah, mereka datang. Memang kok saya jelas sakit nih. Wah, dia macam kresok mau anak ya. Tamat. Tetap berperangnya. Iya lah kawan Gus. Benih karo pekeran. Makai berpada selaku lo Eropa isa. Jadi ya kos. Mundari ngerebeng apa ya macam panas rembegan terus. Iya mau tak panas benih apa yang nyaman Mas? Benih apa ya korek tos panas Gus. Maksudnya ada apa Mas? Seporan ya Gus. Ben bersabar aja.
Apa sih ada mea bulat man? Kibro Rafa we angko hus. Penjauh entah lagi kemarin. Iya rata kira. Ancur datang harapan pada apa ya ada guna nang kodi. Apa boleh dah mah? Jangan ganggu kok dah saya dah. Benining di dalam. Why di sana? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.